الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا إخوة الإيمان نحييكم بتحية الإسلام على وهي السلام عليكم ورحمة الله. مصيبة جلبة تدوبة o weltanama on jarnama on tolnama ka radio City FM immorde koloma. Haray oɗo radio ko radio mo tawi himo wondani en e nafoore molanande no tawa e nafoore makko nden jumare nden si leer o woni ɗo 11h hakkude ɗon e 12h on haray fi dina no yewtede ga. Haray hiɗen weltani wonɓe gaɓen wano nene men Khadija e nene men Maymuna hiɓe kipani en ga fota ɓeɗo tigi tigi on ɓe tultatake tawegol ga. Hiɗe weltaniɓe hiɗe weltani hooreɓe maɓɓe ɓen hiɗe weltani jooma radio on ɓe fuu maɓɓe yo Allah on yoɓɓe ko ɓuuri e moƴƴude joddi. Yo Allah on waɗan en barke e oɗo radio, waɗana en barke e golle men ɗen, waɗana en barke e leydi men ndin, moƴƴinana en fiyakuji ɗin ɗi fuu majji. Hare musidɓe julɓe tedduɓe, karmo ko meɗen oustaz Mouhamadoul Amine Ba hiɓe salmina on hande noon ɓe wawali hettade. Haray tigi tigi on hiɗo wondi e min oɗo musidɗo moɗon Mouhamadou Julde Diallo jibinande bañal laabe andiraɗon bañal technologie service. Haray ko tolimoɗon e oɗo radio City FM musidɓe julɓe tedduɓe. Haray noon hande émission men on ko fi ko wiyete janfa nde tawde hande suuɗanaki en wirnanaki en few wondema ko wiyete kon janfa ɗum no wadde ka leydi men ɗo. Tawsi ko heferɓe tu woni e waɗude ɗum hiɗe wawi wiide o way awale ko wiyete janfa kon ɗum ɗo ko hunde harmude few, ko hunde nde tawi julɗo no hani woɗɗitade mum few. Haray Allahu on jonniralima doole fiya a janfo, o lamminiralima fiya a janfo, o waɗiralima ka hoore leydi ɗo fiya a janfo, ko o waɗirma ka hoore leydi ɗo ko fiya a rewmo. Kala non alhaali aduna mo wonɗa e ɗaɓɓirde moƴƴere e kisal e jang, si tawi ko janfa wonɗa e rewrude e muɗum haray fellitu a bonni a toñi a waɗi bakkatuji ɗi tawata ɗiɗo no wawi wonde sabu natoya jahannam yo Allah dandu en. Haray musidɓe julɓe tedduɓe, oɗo janfa ko hunde harminade gila ka alqur'an. Allahu subhanahu wa ta'ala o yewti en ka suratul ahzab wallazina yu'dhuna almu'minin walmu'minat bikhayri maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Haray o wi wondema ɓen lorrayɓe gomɗinɓe worɓe ɓen e gomɗinɓe suddiɓe ɓen e hoore harana ko ɓe faggiti yoɓe andu ɓe ronditike bakkatu molanaɗo e zunubaji ɓanguɗi. ɗum ɗo hino hulɓini ha feƴƴiti. hande hiɗe reeni ha ka wonɗen e humpitade yimɓe no lorridira. lorraji ɗin hande no woodi gila ka laamu, hino woodi ha ka laamaɓe ɓen, hino woodi ka ɓeygureji, hino woodi ka marseji, hino woodi ka école ji, hino woodi hay ka juulirɗe, hino woodi nokkeli ɗuɗuɗi ko wona e lorridirede. tentini noon neɗɗo laamiɗo on o duwaka wonde ko o lorrowo, o duwaka wonde ko o janfotoɗo, o duwaka wonde ko o wonɗo e tampinde ɓeɓe o laami e hoore muɗum. ko fiyon ɗum nde tawde ko o lamminira e hoore yimɓe ɓen ko fiyo o pottina yimɓe ɓen janfa, o pottina e maɓɓe janfotoɗo, o pottina e maɓɓe lorrowo, o pottina e maɓɓe tampinowoɓe. kono si tawi woni haray hino tampodirede, haray hino hulɓini ha feƴƴiti. musidɓe julɓe tedduɓe, en torodiri en jejidiri haray wakkilo ɗen pottinen few
e ko wi'ete jamfa hakkundeji meɗen. Allahu subhanahu wa ta'ala o wi'i en ka alquran wala yahiqul makru sayyi illa bi ahli. He koriyo oɗo jamfa mo on tigi jamfi kori bone on heltata sina e hoore makko. ɗum ɗo ko ayaji alqur'ana ni. o aya mo janguɗen ɗo joni oɗo kaka suratul fatiri woni aya 43. musidɓe julɓe tedduɓe, en torodiri en jejidiri ɓayru hay e goto e meɗen yiɗa jamfede wata goto e me'en kadi jamfo ɗimmo mum. Oustaz Mouhammadul Amin ɓe makanino en ɗum ɗo, ɓe makitike, ɓe yewti laabiji ɗuɗuɗi wondema yo jama on terto ko wiyete kon jamfa. haray musidɓe julɓe tedduɓe, wakkilo ɗen woɗɗitoɗen e ɗum. koriyo neɗɗo on wata o yejjitu fewdo ɗo himo wuuri, kono jango haray o maayi. jango haray o walike fure, jango haray himo ka nder kaburu makko, jango himo wondi e ɗeyɗo jamfaji ɗi o jamfotono ɗum no habbi no mari no habbimo ka kaburu makko. haray musidɓe julɓe tedduɓe, julɗo on ko yo wakkilo, wona yo o wonu jamfotoɗo few wona yo wonu jamfotoɗo, wona yo o wonu lorrowo, wona yo o wonu fenowo. haray musidɓe julɓe tedduɓe, wakkilo ɗen rentoɗen e ɗum, potti ɗon e ɗum e hoore meɗen. nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ɓe makani en e hadis wonɗo ka Bukhari, hadis mo tawi hino wondani en e mbaju fota ko fi honɗum. nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ɓe makani en oɗo hadisa ko fiyo en reno rentoɗen, ko fiyo en potto bone, ko fiyo en ɓatto moƴƴere. haray nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki wondema piiji nayi no woodi, kala wonɗo e ɗin ɗon piiji nayi siko gotum o woni e mu'um haray ko o naafiqijo, siko ɗi fop o woni e mu'um haray ko o naafiqijo timmoɗo tis. ɓe maki arbaun man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kana fihi khaslatun min hunna kana fihi khaslatun min annifaq hatta yada'aha. ɓe maki piiji nayi no woodi, kala wonɗo e ɗiɗo piiji nayi si tawi tun himo wondi e gotum e ɗiɗo haray naafiqi yagal ngal no e makko. wonugol noon naafiqi no hulɓinigoyi. ɓayru hande si goɗɗo innima ko a kefeero on haɓay, sellata noon ka wi'a goɗɗo ko kefeero. joni noon wonugol place naafiqi on ko place bonɗo hulɓiniɗo. ɓayruɗen andi oɗo aya wi'uɗo en innal munafiqina fi darkil asfali min annar. pellet naafiqi ɓen ko kamɓe wonoyta ka koose jahannama, ko kamɓe wonoyta ley. heferɓe ɓen addoyte darne, naafiqi ɓen darne, wi'e yo naafiqi naatu taw si kefeero naata, ɓayro ko kamɓe wonoyta ley. ɗum ɗo yo hulɓin en wattanen yila. ɗiɗo piiji nayi jangen ɗi'i ndaren si tawi hiɗen pottiti e ɗi'i. si en pottitaki pottitoɗen few. ɓayru siɗen faala pottitade jahannam en pottitoto jikkuji bonɗi ɗi, wattanen yila. ɓe maki iza tumina khana, si tawi o hoolama o jamfo. e musidɓe julɓe tedduɓe, hande ko njelu ko njelo holni hoolaɓe jamfi. haray tigi tigi on ko ɗum waɗi si karamo koɓe maki holniɗo ma hanuɗo holnede oɗo kañum jamfatako, komo holnaki musidɓe julɓe tedduɓe,
tuma kala hoolaɗa waɗaɗa e place hoolaɗa naadaɗa e bitik ko a gollowo e oɗo nokku moodi wata janfo ɗum few ɓayru si ɓe anduno ka a janfotoɗo ɓe addatanoma ɗon si ɓe addatanoma ɗon si ɓe anduno ka a toñowo ɓe addatanoma ɗon haray kala jogiiɗo oɗo jikku yo o eto o terto joni oliyede wi'u komin fenoɓe ko penale min jokki a nanayi ɓe wi'a ko affaire ko go'o janfa ma ɗiɗi penale ma ɗiɗi jattugol ma ɗiɗi wujjugol ko ɗum ɗo woni e affaire ji buyi ko nanoto woɓɓe no sowmi nder mum kori musidɓe julɓe tedduɓe watta e yejjitu la hayra fi lazzatin ba'daha nar hey ko onon moƴƴere ala e dakamme si tawi woni ko yiite jahannama artoyta ɓaawo ɗum artiren misal ngal ka aduna ɗo e hino ɗo ñiiri ñaamu e hino ɗo njaran yaru kono a gayna yarde tum men sunna kollum ma ciwa tun kum a muñotoɗo ñamete ka a taway oɗo wela joni non si tawi woni si a bonniɗo bonnere ko sirete naɓeteɗa a waɗata nden ɗon bonnere kono bonnere nde waɗata naɓe jahannama nde nden hiɗa wakkili fellito elle maɗen gollali si tawi a ɓannanama ɗo ñiiri ya ñamuɓe taƴama kollum ciwa tunkun ko kulle ɓuri fanɗude a wakkilata ko kun sunne haray on ñameteɗon a ñamatamo ko honno ñamirɗa jawle alyatimaɓe ɓen ɗum ɗon kan allahu subhanahu wa taala o yetikema mo ñaami jawle ɓeɗo ɗen kan haray ko yiite o ñaami e musidɓe julɓe tedduɓe hande fenande ɗum ɗo yo jama on rento e ɗum yo jama on pottito e ɗum si en wowli noon wata julɗo janfo wata julɗo fenu woɓɓe goono sik ko woni wawugol ɗaɓɓere jawdi ko wawugol fenande o woye ko woni wawugol ɗaɓɓere jawdi ko wawugol janfa wana non few za ahada hadara si tawi woni o haldidama o janfoto e musidɓe julɓe tedduɓe si o fodi o janfoto hande ko njelo wa'i ni a nanay yimɓe no halda ene kaari on tawoyte ka reniyo awa fowdotorama tawoyagol ka reniyo ni yimi tawoyte goɗɗo goo landitoyomo on tawoyte ka reniyo hiɗon mari haldidede kadi ɗa nanon on no jaabo mi tawoytake reniyo on kono si mi yahitoyi mi innoyayɓe hari miɗo e hunde kaari e musidɓe julɓe tedduɓe yawgol ngol ka reniyo laatake janfa kan laatike fenande kadi wartama hoore ɗon haray ɗum ɗo hino hulɓini ha feƴƴiti haray wattane yila tigi tigi on no hawni ha feƴƴiti haray naya ɓum ɗum wa iza khasama fajara si tawi o yeddodirama o fenge ñanno o yanna o ñaaɗa o bonna o jokka bonnere fihimo yewtida e mum ɗum ɗo no hulɓini ha feƴƴiti ɗiɗo nayi nelaɗo muhammad sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki kala mo ɗiɗo nayi woni e mum haray ko o naafiqijo siko gotum kadi woni e makko haray himo mari geɓal e naafiqiyagal ɗum ɗo ko san siko gotum marɗa haray ɗa mari naafiqiyagal 25%, siko ɗiɗi woni 50, siko tati woni 75, si tawi kuma wattike ɗon woni honno 100% ko a naafiqijo watta yila ɗum ɗo ko daarol ngal waɗa yeeso ma ndaaru siko ni wawɗa sanzaki san fewdo ɗo no sanzo lawaki taho kono si ɓuri ɗo seeɗa ha on tigi wi'ama kaari maayi he allahu akbar si tawi o ya siddama masirama ley maayi haray fellitu ha tigi tigi on deyi haray feƴƴi ka tubata jaɓe feƴƴi ka jeejata jaɓe feƴƴi ka wawata wurtude wurto haray musidɓe julɓe tedduɓe en torodiri en jeejidiri ɓayru kadi karamo ko me en
oustaz Mouhammadoul Amin Ba ɓe jeejino en ɗum ɗo ko neeɓi wattane yila musidɓe julɓe tedduɓe nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko kamɓe kadi woni ko maaki man khasha fa laysa min pellet ko etotoɗa haray kono naforoɗa moodi a wasi waaju waɗama wakkilo ndaara boneji ma wonɗi ton ɗin etoɗa pottitoɗa ɗi few ndaara tawa pellet ko si a pottitike ɗiɗo boneji a ɓattike moƴƴereji ɗin ko ɗum ɗon wonoyta nafoyte dewe ɗe wonɗa e wadde ɗen hey musidɓe julɓe tedduɓe nde ɗo julde e kaɗo korka e nguɗo hajju e kala ko wonɗen e waɗude e dewe si en pottitaki ɗiɗo jikkuji bonɗi ko ɗi i ñamanoyta en baraji ko golluɗen kon ɓayru mo hoori hajji waɗi dewe ɗen ha gasi si o wattanaali yila ko pellet ɗeɗo dewe haray dey ko konno o ƴettoye ɗum ɗo si jaɓama o jonnita haray tigi tigi on ɓe o duwa ɓen o jonnita ɓe kamɓe si tawi Allah muyani ɓe natoygol aljanna ɓe ƴetta koko o ɗumanni ɗo ɓe naɓora ɗum ɗon ka aljanna koko o yoɓitiɓe ɗo kanko o ƴetta boneji maɓɓe ɗin o yaha yiite moodi musidɓe julɓe tedduɓe mo andi ko ni ɓayrule pellet ko ni si an a toñay Allah kañum toñata si an a janfoto Allah kañum janfatako haray dey hiɗen fokkiti ka makko wata goto e me en yaadu ton e janfa wata goto e me en kadi yaadu ton e tooñe si a andi ɗon hiɗa janfino goɗɗo ko mbuuɗi janfinoɗamo ƴettu jonni toyamo ɓayru lawaki taw ko wi'ete tuububuye bonnere nde bonnuɗa neɗɗo ko a yahu yiida e makko o accane si tawi a feññinanimo ko bonnunoɗa ko wona boneji addata si tawi ko boneji addata ndaaru no faamodiron jonnitamo ko o joganiɗamo kon eto ɗon tun ha du'odiron mo kala e moɗon wi'a moodi en muññodiri en yaafodiri mi torike on kala ko mi bonni on accanelan min kadi miɗo accani on kala ko bonnuɗon lan si o waynodiri e hoore ɗum ɗo ara hino tañƴira moƴƴi kono ɗum ɗo kadi goy holla wondema gasi few gasima gasali on goto e men anda ɗum ɗo ɗum ko andoyto ko janggo ko watta siɗen tentina ɗum o yiyay ɗo woɓɓe no yedda ɗo Allah ha gasa ma ɓe bonna ɗo ha gasa ɓe wiya astahfirullah ɓe sikka si ɓe wi'i astahfirullah haray bona mo ɓe waɗi on iwi o iwali dey ko honɗum astahfirullah firi ko Allah mi jeejima accanan komi bonni kon wana dey a accanama ma a accanaka ɗum ko ñande yiidoyɗa e makko andata ene noon si tawi ko ton andoyi hiɗa mari solution wurtugol ala hiɗa mari solution daɗugol kara han haray musidɓe julɓe tedduɓe ko musidɗo mon o Mouhammad Julde Diallo jibinande Bañal Labe andiraɗo Bañal technology service woni ka radio City FM ɗo haray hiɗe wonde e ɓeɗo journaliste ɓe meɗen nene men Khadija e nene men Maymuna hiɓe kipani en ga moƴƴa haray hande ko law men jonnitata on oɗo antenne fiye en wawu yewtude fiye en wawu humpodirde men jaɓata faaɗinande on ñande o ñande haray ɗo geeli ko 622 83 46 46 hiɗo wawi noddude ko toolimoɗon ka radio City FM haray karamo ko meɗen oustaz Mouhammadoul Amin hiɓe salmina on haray musidɓe julɓe tedduɓe en torodiri en jejidiri pottitagol fota ko wi'ete janfa hande si en daari dow en tawayno janfodirede si en daari ley en tawayno janfodirede si en daari nano en tawayno janfodirede si en daari ñaamo en tawayno janfodirede woɓɓe goo senike hiɗen wernude ɓe assalamu aleykum wa rahmatullah haray ɓeɗo ɓe senike kono ɓe sentike haray hiɗe wi'aɓe ko tooli maɓɓe wata o yejjito noon dey musidɓe julɓe tedduɓe oɗo radio City FM himo walliti on fota onon kadi wallite oɗo radio publicité ji monɗin adde ka radio ɗo
haray hiɗo weltana. Nam, assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum salam wa rahmatullahi. Ko homɓe wonɓe hon to? machallah, onon ko en tokora haray tigi tigi on yo allah on waɗu en fof juulayɓe, allah jaɓana en juldeji men ɗin. Mawɓe men ɓen ko ɗum falana en waɗi siɓe watti julde nden ka inde men. amin amin ko tooli moɗon nam. amin 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 amina tokora nam. on jarama fota tokora an haray mi weltanike on fota yo allahu on jaɓan en ko wonɗen e juulude kon, yo allahu on malnu en o hisina haray ko tooli moɗon ka radio City FM woɓɓe senike hiɗe wernude ɓe. nam, assalamu aleykum wa rahmatullah. ndala toon hiɗon e jam ɓe guure meɗen ko homɓe wonɓe hon to? nam, ko tooli moɗon cheikh. nam nam amin 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 yallah jaabin duwa mum. amin 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 yallah waɗan en ɗum. nam na maayi nam nam ɗon on andi ɗon haray. nam ɗon haray ko masal ngal woni ley wona ciddal ngal. shukran jasakumullahu hayran. on jarama albarka maayi. shukran modi mi andi ɗon wattanila e radio meɗe weltani on ko ɗum ɗo min innirta yon noddu falji ton men simin falji. mi weltanike on yo allah o weltano en. nam nam inchallah haray ko ɗum waɗi ko ɗum on weltanama on jarnama fota haray inchallah mi jonnay on numéro on kallannode miɗo yiɗi en humpodir inchallah. ƴette bikko on tuma mi jonnay on kallannode inchallah. on jarama fota albarka. mi weltanike on yo allah on weltano en haray de musidɓe julɓe tedduɓe en weltanike ɓeɗo musidɓe meɗen ɓe faljiti en ɗo faljitande labande haray ciddal ala ka maayi ko masal ngal woni ley haray en weltanike ɓe fota en jarniɓe moƴƴa. assalamu aleykum wa rahmatullah. waaleykum salam wa rahmatullah. ko City FM. ko City FM ko tooli moɗon ko homɓe wonɓe hon to? ko balde Idrissa wonɓe Lambagne. nam yo allah waɗu jikku mon on jikku annabi Idrissa. nam no fawalannar ɗon go ɗum ga simiɗo andi simi anda ron seytinali. awa ene wona ɗo joni harasi goɗɗo yeehi ka hurgo hebbugol ndiyam o waɗi stalde o gayni o looti ha moƴƴita sono sono sindita e ka tuubu makko ton haray noon kadi ko few noon finga o ñawal o haray ɗum ɗon koyo eto konko sintitata ɗon o wakkilo hara ɗum ɗon sintali fewdo waɓutu on masi waɓutu on ɓattike si tawi distance no waɗi hakkude muɗum o yaha o lootitoya kañum kadi si o ara o salligo si tawi noon o ronku few feere ala haray o ala felore ɓay haray hiɗen andi o wakkilike ber makko on haray tigi tigi on ko wakkilagol ɗaɓɓa lekki kala ɓe ɗum ɗo woni e mumɓe yo allah on sellimɓe jaam. nam 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 haray ɗum ɗo no holla en cellal ko ngalu. cellal ko ngaru hara kadi on tigi woɗɗitaki parfum ɓay ɗon geli ɗum ɗon kadi sino wadde haray sansay bargol on tigi ngol kadi. on jarama fota albarka yo allah on sellimɓe jaam sellina nawnuɓe julɓe ɓen fof. on jarama albarka mi weltanike on. nam ko ho nam on jarama albarka haray ko tooli moɗon ka radio City FM wiwɗen dey haray koyon wallito oɗo radio onon kadi bani adama koyo wakkilo waɗa ko wawi kon publicité ji monɗin e kala ko anduɗo radio nafa on adde ka radio ɗo wonɓe gaɓen ɓe metta famodirde hiɓe weeli famodirde haray ko tooli moɗon moodi ɓayru oɗo radio no yawde ha hewta on onon kadi nafaji monɗi yo hewtu oɗo radio si tawi on ala ko publicité hiɗon mari marɓe yeeto ɗon ɓe moodi yoɓe addu publicité maɓɓe on ka radio City FM haray tigi tigi on ɗum ɗo kadi meɗen andintina on ɗum fota fota wata on weddito e ɗum dey wata on weddito e ɗum dey. nam assalamu aleykum wa rahmatullah.
ko homɓe wonɓe honto mamma kindi iɗanɓe makkosa ko tooli moɗon meɗen jenti o taki ceerno Amadou Dunkaya nam ko tooli moɗon meɗen jenti o nam haray mi salmini on nam mi weltaniki on inchallah mi weltani on nam haray mi anndi onon kadi ko ɓe kujeya haray ko ɗon ɓe salminta ceerno Amadou Dunkaya haray salminiɓe on jarama salminika irtiɗo ɓamoɓe on jarama fota on weltanama awa on jarama fota albarka haray on weltanama on jarnama haray ko non woniri karama ko meɗen oustaz Mouhamadoul Amine haray hiɓe salmina on haray wono guelorɗon noon haray oɗo émission ko émission kelɗuɗo émission hande himo yewtude en fi ko wiyete jamfa haray noon si yewtama ko fi yo jamfaji ɗin accu wata goto jaaɓu jamfade mo o wondi yo on tigui ndaaru ko lette jahannama satti kon yo on tigui ndaaru ko lette gaburu satti kon tuma kala nde faalaɗa jamfade ma faalaɗa lorrude ndaari ko honɗum e lorra ɗum ɗo addanayma mo jamfiɗa on mo lorruɗa on si tawi lette ɗen ndarama ko gokkunni wonɗamo e waɗande yonata hay 1% an ko hettoyta kon si tawi a lorriɗo goɗɗo kanko yonali 1% ko lorruɗamo an a lorroyke guluji lette haray a heɓali hakkil wattane yila haray noon ka juulayagal kadi jamfaji ɗin no heewi ton no jamfodirede moƴƴa ka juulayagal ɗum kadi ko renagol rento e muɗum haray sellata ka julɗo o wona jamfotoɗo few hay keferogoy sellata ka wona jamfotoɗo hiɗe renigoy no woodi buy e nokkeli ka tawata jamfaji ɗin ɗi feeña moƴƴa ton no doganede moƴƴa haray noon ko torodirɗen jeejidirɗen koye en wakkilo wonen julɓe moƴƴuɓe julɓe kelɗuɓe julɓe ɓe jamfatako haray kako radio City FM wonɗen immorde koloma haray numéro on ko 622 83 46 46 haray min salmini on min landike siɗon e jaam haray ko tooli moɗon hiɗon weltana hiɗon jarna musidɓe julɓe tedduɓe sellata kadi ka janfoɗa modima few ɗum kadi gasata few wona ya janfo kadi sinama wona kadi ya janfo gueɗal ɓeɓen wona kadi ya janfo kawtalngal wona yo on janfodir ka galle fellite haray hiɗon ka galle ka aduna ɗo hiɗon ɗaɓɓude galle ɗen ka aljanna ɓayrule ko ɗum faala ɗon wata on jaɓɓu wonde ko on janfotoɓe nam assalamu aleykum wa rahmatullah salamu aleykum ko City FM ko City FM ko tooli moɗon ko homɓe wonɓe honto ko Mamadou Makka wonɗo Hamdata nam ko tooli moɗon Cheikh Mouhammad yo Allah waɗi jikku mon on jikku Mouhammad nam aray karmo koye meɗen lando on ɗon jewijiya ɗotanagol juma o nam kono aray lotorde lootanagol juma koko laba koko yamira koko hana waɗede haray si tawi on tigui waɗi o waɗi ko moƴƴi haray ɗum ɗon koko yamira moƴƴa ka defte sari'a si on daari e defte fiɓuɗen no laaɓi poy e muɗum haray lootanagol juma on ko jeeya ɗum e sunnaji nelaɗo Muhammad sallllahu alayhi wa sallam haray tigui tigui on ko wakkilagol waɗa si tawi non woni on tigui waɗali kadi hatta o juuloya juma on hino sella kadi ka on tigui waɗa lootagol juma ngol bimbi si o yaha ka o yahata ɓayru buy ka yahata ñalloya ton haray lootagol ngol fewde juma on newaki ɗon famude nam haray tigui tigui on ko no woniri lootanagol juma on koko hana waɗede koko moƴƴi kadi waɗugol haray noon fi on tigui lootaki haray haɗa assalamu aleykum wa rahmatullah assalamu aleykum haray fi on tigui lootanaki juma on wata haɗo juuloya dey kono noon wata o yahu kadi ka juma hara tigui tigui mo jogui bargol kanugol on andi bargol e urgol no serti
urgol koko uuri kono bargol ko si tawi ko uuri kon kaani ko ɗum wiyete bargol. Nam, assalamu aleykum wa rahmatullah. Alaji Ismaila Sow Matam. Alhamdulillah ko toli moɗon meɗe weltani on. Yo Allah subhanahu wa ta'ala on weltano on. Pellet ɗum. No hulɓini. Fow. Nam. Nam. O gerdinono moƴƴiri. Moƴƴa noon. Waaleykum salam wa rahmatullah. On jarama albarka me weltanike on haray o weltanama on jarnama haray ɓeɗo koko ɓe andi ɓe andintini en haray tigi tigi on ko pellet annabaɓe ɓen ɓe fof maɓɓe tigi tigi on ko jikkuji moƴƴi ɓe andira. Nam, assalamu aleykum wa rahmatullah. Ko homɓe wonɓe hon to kako patron amen Madina Diallo Alpha Mahmoudou Madina ko toli moɗon cheikh. Amin 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 no ɗuuɗi no woniri no woodi hay janfotoɓe hoore mum pellet nam mi ala hertinde minne mi hulɓintina si tawi guine en ɓurɓe ɗuɗude ɓen no andi maayay immintinne garo yeeso Allah ɓe sifanoɓe filɓe ƴewta golleji ɓe ko ɗon ko wadde pellet walla mi jottoɗo mi jiɓo si tawi ɓe andi ɗum ɗo min mi ngalday koye par ce que duuɓi hakkude capanɗe jeego e jeeɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e jeego ko gurdam ɗum daɓɓuɗo darata waɗa kala ko alaka hoore leydi ɗon le ɓurti raɓɓiɗude jatta tooña pellet hara kadi komi toon to yiɗi o so on ƴettiɗo tempu koko fanɗi o aro woyo haaɗan e tempu ɗon nam yande hara en yaltaali e temɗiɗe gasi yañoyi ɗum non woni miɗo lamɗo ɗo goɗɗo no wawi jamfade ɓeygu mum ka goɗɗo no wawi jamfade moodi mum ka babaji no wawi jamfade ɓiɗɗo ka ɓiɗɗo no wawi jamfade babaji ino wawi kono hana few. Waaleykum salam wa rahmatullah. On jarama fota en nani koɓe landi kon ɓeɗo kadi ɓe andintin en tun pellet ɗum no wadde kono hana few goɗɗo duwaka jamfade haray tigi tigi on jamfodirgol ngol no hulɓini ha feƴƴiti. Nam, assalamu aleykum wa rahmatullah. Alhamdulillahi ɗon e jaam ko homɓe wonɓe hon to. Nam, assalamu aleykum. Waaleykum salam wa rahmatullah. Nala to ngiɗon e jaam. Min ko Mouhamadou Julde Diallo Bañan Technology Service. Nam, ko toli moɗon. Nam. 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 ɓe jarole komi nani ɗo jarol tawi waytanilla waɗi tawi ɗum ɓaɗi tako ɓe malati ɗum kettire gontoma hakke o taw ɗum ɗo yeliran ha tawi adani mi hay kolli kadi taw wallahi nam walla to kolli ɗe ɓurano jam alhamdulillahi meɗen e jaam haare min indenen ko Mouhamadou Julde Diallo jibinande Bañal Labbe andiraɗon Bañan Technology Service. Joni haray tigui tigui on si émission on kalannode haray on jonnete numéro ji ɗin inchallah. Haray on nam haray on weltanama on jarnama fota inchallah. Nam no woodi ko maɓi neɗɗo mo jogui makko maɓilan seeɗa wono ɓangaka makko ɗon kadi ahadiji ɗo. Nam e woni ahadi arima e fuutoraɗo o mako ɗo ahadiji ɗin seedani siɗi nokka yimɓe ɓen wawandi ɓurudel ko hunde ko ɓurani e moƴƴude. Nam
awa ɗum noon tawi min fije oran adi heɓi gollam nam mi heɓi ahadi tinnade ahadiji ɗi moƴƴude ahadiji ɗi mi joɗitima ha nokku Allah kadi hawrini mi yimɓe seeɗa ɓe walli mi ha ƴam gonirimi ɗum no woni e sokolama moƴƴa noon hakkude e Allah e fijige ko mi wi kadi ɓe mi ahawtunoɓen kadi kono toujours so woni ha aadi wonirima hay ko haqqil kadi wawata gerude no woniri hono noon kasi mi rewde o maakino wona ka darde jemmaji aduna ko Allah e ko way wona noon e ko way wona noon ɗum bayo mbiɗa togi o bayo wallam sabu yo Allah wayde hettirde Allah to law hara Allah defde Allah sabu woni ande ɗum kamɓe Allah yo Allahu Allah niwdana en ɗon yo Allahu subhanahu wa ta'ala moƴƴinan en joni hay yimɓe keɗɗo wono no waddi ko ɓerde nden tawayno ani ha so tawa nde kadi kam wono ɗum wa dari ɗum waɗi yo Allahu moƴƴinan en o malna en o hisina haray ko noon haniri goɗɗo si bonni hunde koyo taw hara o weltorali bone on koyo o jeeju Allah mo o bonni on si tawi ko kanko tun o bonni o jeejamo si tawi kadi mo bonnori yimɓe ɓen o ndaara no yimɓe ɓen accirana mo amma Allahu subhanahu wa ta'ala koyo toromo haray noon o accima o accali ɗum ɗon ko ton tawoytenmo yo Allahu on accan en bonnereji ɗin o newnana en moƴƴereji ɗin on jarama albarka on weltanama inchallah on weltanama on jarnama fota yo Allah malno en hisina yo Allah moƴƴinan en yo Allah moƴƴinan en o malna o hisina haray yo Allah on faamin en o arsika en gollitirgol haray musidɓe naam on jarama joni on tuma en ɓeyda humpodirde ɗo gasi joni ɗum ɗon en fof hiɗen maapi ɗum yo Allah on accan en bonnereji ɗin o danda en kadi bonnugol inchallah on jarama fota albarka on weltanama haray awa inchallah on jarama fota o weltanama haray musidɓe julɓe tedduɓe hiɗo weltana hiɗon jarna haray ko non woniri haray woɓɓe kadi seni keɗe wernude ɓe assalamu aleykum ko homɓe wonɓe hon to ko tolimoɗon cheikh Mouhammad Ali nam 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 en fof inchallah amin 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 batte haɗa yewtere nden eno yewtiɗon ɗon waɗa toñede walla hacceji ɗin haɗa surtout min ko ɓuratala mabinde wano enen jineni ko ɓuure ɗuɗude bon ko ɓuure ɗuɗude bon haɗa jeyiɗi jon ɗiɗi jon ko jampaji ɗin ɓuure ɗuɗude no woniri batte eno yewtiɗon ɗo wano e commerçant ɓe woɓɓe ara ɗin hara wona ko tinni a towodoye ɗo wano ay te woni tawa ko ɓuuri kon hara ko tiye ɗum ɗon ɗum ɓe ɓeeta ɓe ama ɗon hay wonde ɗon jeli ko eno ɗon ko tawatawano yo sukkar hara ko ɗiɗi ɗon ɗiɗi ɗon ɗi bacciɗoji ɗin ɗimma haray nden ɗon kadi ko hakkiji honɗum woodi no hulɓini daɗi wano e neɓɓe ɗen kadi kadi no hulɓini ha feƴƴiti e lindata ko no hulɓini ha feƴƴi toon nani ko ɓeɗo woni e makude ko joni noon kilo tew on a timmindemo hara julde ma nden a hettoyay ko ɗum ɓurma moƴƴande edi a yeeyude seeɗa tew yeeya julde ma nden yeeya korka ma kan ɗum ɗon jama o yo watta yila oɗo janfa e oɗo jattugol e oɗo lorrugol fii faale mbuuɗi ɗum ko perdi ɗum ko angal faamu ɗum ko angal jaɓugol diina kam faama gollitira si wona ɗum neɗɗo on yo eto hara tigi tigi on dey pellet kaɗo diina makko o etoto o faama ka naam assalamu aleykum wa rahmatullah assalamu aleykum waleykum salam wa rahmatullah naam naam ko tolimoɗon naam haray ɗon koyo on tigi accu jamfa on kissan koyo on tigi accu jamfa on kissan wata o jaɓu jamfade modi makko wata o jamfo ɓiɓɓe ɓen
haray non jamfaaji ɗin koyo on tigi eto o terto o eto o acca o eto o tuuba o rutto ka allahu subhanahu wa ta'ala. haray wiwɗen karama koɓɓen no maaki hay oustad mouhammadul amin ɓe laɓɓinanino en ɗum ɗo wondema si a bonni goɗɗo hiɗa wawi jeejudemo o accane ko bonnuɗa kon, kono noon si tawi a feññinanimo ko bonnuɗamo kon ko bone ɓurɗo on ɗon arata haray hay si a feññinanalimo kono noon eto do ko duwaɗamo kon jonnitamo ko bonnuɗamo kon jeejamo yo accane, kono noon wanaya a bonnu yahita kadi e bonnere. ɗum ɗo koye jama o reno e mum rento moƴƴa. haray ala ko sattiri wasi sonnajo kadi jamfike moodi mum. ɗum hino satti dey, ɗum hino satti dey. ñande gominanno mawɓe gono maka no tawa e lorra jamfa ñande ɓeygu ma yeetima ɓe ɓiɓɓe ɓe mi heɓani on ɗo wana ono woni baba maɓɓe. Ha ɗum ɗo haray no satti dey, ɗum ɗo haray hino satti wattane yila. nam assalamu aleykum wa rahmatullah. haray ɗum ɗon hino satti dey, ɗum ɗon hino satti hino anini hino mapini. moodi sonnajo si yahi ha jombama moodi wata o jamfo moodi makko, eɗi fof wata jamfo moodi ma. haray faama kadi ko wonɗa e jamfade moodi ma ko hoore ma jamfiɗa, ko ɓiɓɓe ma ɓen jamfiɗa, ko ɓiɓɓe ma ɓen kadi lorruɗa. haray ko ɗum waɗi mawɓe goo ñande goo ɓe landano ene kaari ko ɓiɗɗo mo on ɓe wi a kaka galle an ɗo ɗo ɓe jibina, mi anda si komi woni baba maɓɓe si wana ko sugu jamfaji jani wonay ɗiɗin ka nder ɓeygureji, ko ɗum addata sugu ɗin ɗon réponse ji. haray noon ɗum no hulɓini dey, haray sonnajo si yehi ha moodi o jombama o wakkilo o danko moodi makko. an kadi si yehi ha jombi accu considéra ɓeygu ma, dankoɗa ɓeygu ma, wallitoɗa ɓeygu ma. ɗo ya ɗaɓɓoy fija jala e jungo goɗɗo goo ka yahata jahannama. moodi ɓeygu ma yo yone e ɗum, ɓeygu ma yo yone e hakkunde dewgal honno hakkunde goɗɗo e goɗɗo. ko wiyeteɗo ko fijindaru, wiwgol ɗo ko fijindaru hara ko zinaɓe fandi, ɗum koko halkata, ɗum koko halkata non. so yino wiyeɗo oɗo ko yette bajo, oɗo ko yette jallojo, oɗo ko yette sojo, ko ɓayru zina on légalise aka goyi hakkundeji men. iɗo reygo nayi ɗin e beyɗin kanji ɗi ala yettore ka. so yi ɗum ɗon boni si tawi tun haray honno si piiji ɗin boni haray muran ɗum bonay. nam assalamu aleykum wa rahmatullah. aleykum salam. haray ko bo mo mbaɗali woni ko yintiti ko tooli moɗon cheikh. haray toujours sen ɗafti kadi surtout wona ouvrier ɓe ɓen kadi. nam he allahu akbar. kadi surtout woɓɓe hara maçonɓe, nam woɓɓe hara ko menuisier ɓe, woɓɓe ko mécanicien ɓe, e fijo woɓɓe ko chauffeur ɓe. pellet halday ɗo recette ɓe randata ɓe yaɓe golliday o ton ha ɓe gayna ɓe inna vraiment hara ngal panirma police nangimen wolta ko penale kadi wono ko laamuji kadi pellet tigon e faalaɓe laamu few e tigi o wonɓe takko vraiment wonɓe laamu e wonɓe takko faalaɓe laamu e ɗum ɗon fof tigon surtout wowlatako no hulɓini. si tawi haray hakkeji ɗin hakkeji ɗon ɗi duuɗi ha haray ko nambara honɗum waɗata yo Allah danren tawde hara fewndo ɗo ko fewndi ko nder leydi meɗen ɗo wona ɗum woni ƴuurɗe an gaadina ɗum fewndi no hulɓini no hulɓini. par ce que hannde alamu fawadda o hollidata ɗo mo haldidata o hunna ahadiji ko halduɗan kon haray e nokkureji ɗin fof e bangeji ɗin fof ko ha ɗum tigi ɗo wuuto ndiɗon seeɗa ɓeɗa ni fewndo ɗo min kadi mi turay on ɗon mi turay on ɗon kono yallah wondu ballo ɓe mbaytanmo mino raɓɓiɗi ɗuuɗi haray vraiment ɗeɗo toɓɓere kadi ko toɓɓere hanande yewtede hanande e firtitanede jamma o feƴƴi no hulɓini fota. nam ɗo jamma ɓen kadi jamma on kadi o wallido radio par ce que ɓe gandi radio haray ko ɓe majji ɗin kadi wallite kono hani dey ɗi wawude continewgol ɗum e jarnugol ɗo wi kadi haray koye wakkilo ka ɓayrani wuuji marɓe moyen pellet jammaji piiji ɗin ɓe yeeya par ce que suuɗuji darata ko ɓe korkole waɗe eyo moodi korkole ɗe waɗe fof muɗum wa ñakkere waɗe on memi ka musata ɗon kono sina ɗum haray wawata martude on memi
ɓeyden ɗo wawa en waɗugol vraiment te jiɗen fino émission ji ɗin continue yo ɓeydena en hay dañji ɗin seeɗa tawa en wawa e gollugol ko ɓureni en fof meɗen heɗoɗen ko laaɓi vraiment pellet ɗum mi mari ko ɓeyda ɗon ala on salminama moƴƴa o weltanama miɗo weltani jamma on fof on jarama ko radio ɓuraɗo heɗitede ɗon ɗo sa ɗon jam on salminama wasalam waaleykum salam on jarama fota on nani ko ɓeɗo musidɓe make kon yo on wallito radio City FM ɗum ɗo ko gonga mabɓe few haray e weltanike ɓe memani en kam musata ɗon haray wallitago radio on koko hani he ɓe joguiɓe o radio kadi ɓe si wallama tigi tigi on ballal ngal ngal yajay ngal laya ngal nafa haray woɓɓe seni ke yiɗe wernude ɓe nam assalamu aleykum waaleykum assalam ceerno Ismaila Samata ko tolimoɗon o weltanama nam e weltanike mawɗi Mamadou Ali non woniri pelletti ɗum wonugol gonga ko ɗum ɗon woni ko yuɓɓindirta yimɓe ɓe pelletti ɗum fanni gonga wowlaka haray no woodi ko ɗum moƴƴa ɗo joni ɗo joni nam fijaw fi o jafa ɗum yaaji ɗone on andi jamanu goo fewdo annabi ayub annabi annabi idri nam fewdo annabajo gono toon annabi yunusa nam annabi yusuf nam o on ɗon ko addirano nam ko addirano ko feewi o yeeto yimɓe ɓen tuwata ɓe yawtu keerota ettugol e ka peesugol ko annabi Suwayb annabi Suwayb alayhi salam nam wokono mbaɗe jaɓano woko ɗum ɗon ɗum ɗon tun haɗi ɓe waɗa tigiji fof kono fi ɗum ɗon mbaɗe etata moƴƴa ɓe pesata moƴƴa ɓe yakano nam ko non woniri non woniri joni noon haray ko honno fewndodi ɗum ɗon e selen eko fewndi e meɗen hannde mo yurmi nebbanture ɗen ay nebbanture ka soodoygol maaɓe taway tiji ɗin fof no yolla e nder muɗum yimɓe fof sella nam no yurmi télématé ɗen kadi ka succès ɗen ɗon kadi ɗe nunɗa few no yurmi ha feƴƴiti tanemude gonga o no yurmi renay gonga o no yeebo yeeso maɓɓe ɗon no yurmi ñawore ɓurɗiide kañum kadi ɓa ɗum kayno ka raɓɓinɗingol ceerno en ka raɓɓinɗingol kala jamfiiɗo haray o lorri kala jamfiiɗo haray o lorri ka o woni o ka o woni julɗo na e wonu jamfotoɗo julɗo na e wonu lorrowo haray ko torodirɗen jeejidirɗen haray ɓeɗo musidɓe nam assalamu aleykum wa rahmatullah nam ko homɓe wonɓe on to nam ko tolimoɗon awa simiɗo andi simi anda on seytinali nam nam haray nam haray ɗon nam non na ella haray jama on no wawi noddude tan on ko ɗum arsi ɗuɗɗinɗen tan on na probléme arɗo wo no wawi artude na ella haray musidɓe julɓe tedduɓe en nani ko ɓeɗo maaki kon haray ɗum ko piiji ɗi tawata yimɓe ɓen yo watta yila ko wi ko haɗa ko janfa kono ɗaɓɓirgol no dagi ɗum no newi si tawi ko a gollowo si goɗɗo inni mi addante client si mi addanima client a hokko raylan si janfa sorale mum na probléme hay si tawi ko suudu marɗa si goɗɗo inni mi addante ɗo goɗɗo waɗa ɗo location kono noon si mi ari a gi tu wattanali yila o harminay ko dagi ma o dagina ko harmi ko wattangol yila tigi tigi on koyo bindi ɗi ndaare o alhaali ɗaɓɓere defte no winda fi ɗum fami haray ɗum ɗon na ella hay si tawi tigi tigi on sa yettike ɗo goɗɗo addanan client sa addanilan client mi okkorte haray son fotti e hoore kanko kañum kadi wonɗo e ɗaɓɓude makiti on o wi'i kaari jo miɗo faala honto on makiti woni walla mi heɓa on makiti si ɓe haldi ɓe fotti si mi wallima ma ɗum tel ko ɓe fotti o ko wata ɓe janfodir tun wata goto ɓaaro e hoore goɗɗo jiyanjo on ɓaaro e hoore sodowo on ɓe janfo arɗo sodugol ɗon ma ɓe janfo yeeyowo on si janfa so raali
million jiwa ko sori ɗo wo intérêt haray ella ala ɗum kadi ko en faamu ɗum dey wona yo en wi'u ɗo piiji ɗin en harminayɗi hara en ala bindi mum wona non ko ɗum waɗi affaire alhaali ɗaɓɓere jawdi nden hino hani ka on tigi janga defte ngeygu ɗen si o ɗaɓɓa jawdi ɗum kadi no tawa e angal faamugol kaɗo diina hey moƴƴuɓe feƴƴuɓe ɓen ɓe julinoke ko hay sahaba ɓen ɓe julinoke on gelike haray noon no ɓeɗon julorno non ɓe julino ha ɓe heɓi jawdi moƴƴa on nana ɗo woɓɓe no inna honno jawdi laaɓudi ndin ne ɗuuɗata no ɗuuɗa few on faami haray koyen watta yila andirton ko ma diina jange ndaare hande buyno gollirde transport on andi ko wiyete ko recette ɗum ɗo haray ɗum ko holli ko ma diina kan jange on faami si on tigi jangali diina kan o ukkidiray piiji ɗin o ukkidiray foññe foññe colli ɗon andi ko wiyete foññe eɗon andi ko wiyete foññe colli si tawi ko neɓuɓe fuuta ɓe haray noon ko ma jangen kori yo kaɗo diina men wata hattu tun ka juuloygol ka juulirde yalta janfo ma yalta jatta wona noon neɗɗo on koye o jangu diina makko kan o sendidira ko dagi e ko harmi e ko yamira e ko yamiraka ko ɗum ɗo woni nafoore kaɗo diina kono ukkidirgol tum piiji ɗin haray ɗum ɗo wona ko moƴƴi haray ko toli moɗon ka radio City FM haray immorde koloma meɗen weltani on meɗen du'ani on haray ko toli moɗon haray hiɗon wawi ha joni noddude haray tigi tigi on leer men on hewti ka waynodirten haray tigi tigi on ko ɗo wonɗen e hattude haray en yontere arende nden kadi haray min noon inde nden ko Mouhammad Julde Diallo numéro on ko 628 08 87 07 et 664 33 06 56 rabbana atina fi dunia hasana ɗuɓe kala yo allahu subhanahu wa taala on weltanon on fof haray min weltanike on min yii ko windu ɗon ko min jarni on haray tigi tigi on ko toli moɗon ka bañan technologie service fiye on wallidirno jangguiren fiye on wallidirno jangguiren haray meɗe wiya on ko ɗo wonɗen hattude hande kadi inchallah haray ko honno ko toli moɗon ko teddugal e moɗon haray noon mi ɓeyda ɗo mi humpita on wondema hiɗen heeɓi fatunde haray noon suka honno sallijo on ka oustage Mahfouz Ba hiɗon geli hollitano ɗon himo nawni haray o feƴƴini hanki jamma surlugol ngol kaka alansara haray so daari honno ka hutubaji Cheikh Mahfouz on taway himo ɗon ko kanko noddinayno ha musidɓe men goo wonɓe Europe weltori saabu ko o noddinta kon ɓe contactimo ɗo ɓe weltodiri e makko ɓe wondi e makko hay ka ɓe nawni ɗo kamɓe kadi tawi ɓe yurma fota hay hiɓe humpiti fi fatunde maɓɓe nen ɗum ko nene Isatou Diallo haray o weltantoɓe fota weltano ɗon kañum kadi musidɓe ɓen ka lawol kisal haray ko teddugal e moɗon kaka alansara woni fi wattingol ngol hawnaki noon kasa si feere heɓike haray en waɗɗoyay audio hiwrodiron e famille ji maɓɓe ɗin inchallah haray meɗe wiya on ko waɗangol honno Aboubacry du'a haray ko suka sallijo suka kelɗuɗo suka momi andira bone few ko moƴƴere tum mi andirimo suka on no kelɗi moƴƴano haray tigi tigi on hiɗon tora du'anagol mo e yafagol mo e yarlagol mo allahumma ighfir lahu warhamhu wa akrim nuzlanas allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saybina wa khaybina wa zakarina wa unsana allahumma rabbana atmim lana nurana wa qfil lana innaka ala kulli shay'in